Horas matu tuh di tas saluhutna teh. Horas matu tuh. Jadi harapan nami di pemirsa saluhna napai mau horas di rantau saya hipas-hipas manian. Amin. Dan Holanda di Pekanbaron, Iya. di luar Pekanbaru. Pokoknya nama mereng acara horas di rantau. Horas di rantau, RTV. halak batak saluhutna manang di DP maringanan, sai horas hipas-hipas saluhutna. Amin. Amin. Jadi nakin aten nang ate dibuka. Aten nang teh, baru tobanin nak. Alai atar sono rombak disotik. Baga be Molo- mangaroba. Molo autong dang mabu alani anak Komen ni, aja. anak-anak ni tulang dah. Molo mabu alani anak na boru do. Mate ngamar mabuka besude. Ido kan apalagi majono kina atal sono gurang do kana mabuk. Alan adong mana Martina kan? Ido. Martoba tiki Natal. Musim Natal no ingat Ido, Jadi betul. pembuka acara kami mewakili kru RT Salut Nate mengucapkan selamat menyambut Natal. Iya, selamat menyambut Mungkin mulai Natal. tanggal 2 inga dong merayakan Natal. Betul. Jadi selamat berbahagia menyambut kelahiran. Ido. Jadi bersama saya Endang Marlina Boru Siregar. Aida Huta Barat, selamat saja manon di acara Horas di Rantau. Jadi songona somal. Ido. Adong salam-salam buka nami do lain telepon dipiga. Osong itu onom sada, onom opat, onom telu opat. Di son boy do memilih lagu, merequest lagu, marsalam-salam, Salam-salam. mengucapkan barangkali selamat Natal. Menyambut tahun Natal, baru. kuaka dongan sakarejo, keluarga, salut nama ATK. Ido. Jadi sonari songona asingnya teh mi tahun. Sereneng maredehi Songona maredehi teh. Ido sebenarnya aneh maredehi ya nau. Ale darung musik, jadi pakai Madu makatai madang sonari. roningan. Ido, jadi aka ito tas yang maduma lagi marhalangan nauli nadenggan ate. Kita tiki Martina halaki dah. Lagi Martina halaki lain. Martoba tiki Natal. Oke, jadi langsung adong ate. Langsung. Langsung matangkat ton. Halo, Horas di Rantau, selamat borngin. Halo Ito. Halo. Selamat malam. Selamat malam Ito. Selamat malam Horas. Horas Ito, Horas. Marga hal itu. Bisa request lagu, Pak? Boleh Ito. Boy manukun. Saya orang Karo, Oh, orang Karo. Marga hal? Tarigan. Oh, Tarigan. Tarigan. Horas matu Jua-jua teh. saluhutna. Menjua-jua. Tarigan ate. Ido, Horas menjua-jua. Jadi salam-salam nama Jo Ito. Salam-salamnya buat Bang Simbolo yang ada di Simalinya, buat Bang Jabat, Bang Oke. Simon yang ada di Simalinya juga, buat kawan-kawan lah, Pak. Aha. Jadi kalau tinggalnya di mana Ito? Ya, di Simalinya juga. Simalinya. Iya. Simalinya. Ban lo bahasa Karo duena ya? Ah, Aku angka kak bahasa Karo siti-siti. bahasa Karo ya? Oi. Oe. Beruang aku ini. Kenapa? Berukai kam. Adi buru Huta Barat. Hah? Toba, Batak Toba. Beruang. Huta Barat. Tapi pernah aku tadi berastalgia, makanya aku teh. Halo. Ido. Halo. Kenapa? Halo? Ngerekes lagu Dalam Gerobak. Dalan Murau? Iya, dari Usman Ginsin. Enda kap sipilin bas berngeenda. Aduh kau lah balik Lali. Minggu sirah ya? minggu sirah. Kayak Adik judul kok. lagu tuh. Kayak judulnya Mar masak sendiri aja lah. Man mata tendi. Mar masak sendiri. Marmasak Masak sendiri. Oh. Jadi saru pada nang do tahu marmasak sendiri. Parkos. Oke, masih ada salamnya? Hah? Lid dengan salam du? Lihat, aku ngomel saja. Oh ya, bujur melala teh. Bujur. Horas. Jadi Tarigan nakin sian simalinya nggak teh? Ido Bang. Jadi memang ima tabuna kita halak batakona teh Kak. Buara. Ala nama cemora ada Bang. Sian segi bahasa pe ngadong bahasa Batak Karo. Toba, Pak, Simalungun, Dairi, Mas Timorado memang taheba. Masa Jadi mate. memang ikut nikmati kota Sukuri don. Jala ikut talestari do budaya Batakon. Ido. Unang maila kita gabi halak Batak. Songon lagu ya teh. Iya, jangan mau jadi orang Ikon Batak. bangga dok. Iko bangga do kita jadi orang Batak. Nang kita he? Jadi alamar masa-masam do bata on waing Iya. unang adong na merasa sadiri songon lagon. Ido. Nang pe marmasak sadiri bana ale molo budaya na beragami Dang boy tong sadiri. noniargaan. Iko marsi rangkula do kita Ido. sambuna. Alana kita sada do Batak.
Iya. Oke, Jadi langsung langsung mate. putar-putar Nate. Ini dia lagunya Marmasak Sendiri. Mindo maaf daya teh. Itu tanah kaning tarigan teh. Alana Lagu dan boy nakin mangido diputar. Marmasak Sendiri. Alana ada kesalahan teknis sautik. Jadi mungkin tuh minggu depan Boy diputar musik teh. Udah apa masuk musik tuh daftar lagu pilihan. Jadi suatu gawe manari tau lana-lani iya. Yang penting marlas di rohai tadi balasan bornginoan. Oke, di pudi nih itu si Marga Tarigan nakini saya musik tabu ka dope. Lain telepon teh. Onom 4 onom 34. Alana setia dope hamne na dua dok kakak kohasian madongani damang dainang pemirsa ta saluhut nana di Jabu aka bangso Batak nanaing salam-salam memilik lagu dok mengucapkan selamat hari Natal tahun baru bodos dong pahatop buat teh. Danong pahatopku Gua nape ngapalas suroha kan. Marlas di roha berarti dang sabaran be. Iya. Tidak kan? Toho di kak. Alana sonar ke tanggal 10 tolu. 10 tolu. Alana nggak gudang musik nama raya. Iya, jadi mau tanggal 25 tong memang untuk sudah namanya Natal umum nama ada Pak. Jadi mau sonari mas sama planning perencanaan. Akan yang mula hutu-huta. Ayo Pak. Dipersiapkan mau mulai sonari si gua naik do itu sama nih kan. Mau kami pang berdelepak doh kami. Buat hati mau mulai marsogot asa sahat pas. Itu rencana makanya mau sonari si Aras sogo itu berdelepak mai bamula. Jadi aku pengen musik telepon kakak mau mengangkat. Boy, halo Ras Dirantau. Halo. Halo Ras Dirantau. Halo. Halo. Horas itu. Orang itu. Warga hala itu. Mereka juga Marga Simajuta. Simajuta. Sedih itu? di Jalan Sudirman itu. Di Jalan Sudirman. Di dia kita di Jalan Sudirman itu? Di Jolok di Bandara tuh. Di Jolok di Bandara. Simpang Tolu ate. Simpang Tolu. Ayo, jadi buat ada kabar itu? Kabar siap besok puas. Jadi adik rencana itu mulai tuh hutang? Ade, mulai do. Do. Oh, maksud berarti apa kita teh? Ada lepas tau. Ale mau kami doang berdelepak do itu. Wah, sayang nih. Tersinggung do Itu tersinggung do itu nami 5 juta uang itu diputus teleponnya. Ada dokon mardepat. Marpesawat peta hawamu itu. Dang neveng kami. Ale yang keturutan nami dong sak pesawat. Pada lewat do pe. Ido. Ai dia hai now di Silangit. Nang Ido, jono tong pahai ido apa? Alang kasih lagi musuh tuh pahai merdelepak matong. Mulu dong di langsung di lapangan Sirikriti. Na bidangi kan? Ayo toho di bah, toho. Jadi harus matu tuh kapar pahai ba nang pe so di BG teh. Sama Natal matong tunda sida ate. Ayo semoga bahagia selalu penuh sukacita ibu teh. Naung saya meraya hon manang menyambut dopena. Alhamdulillah dope. Oh, dong dope kakak teh. Mau hami pedang dope Natal anak boru. Awit tapi kok perbandingan. Erna di doko dia di roha rupani. Awan anak boru dope narahap. Do bang, awan anak boru dope. Tidak ada yang mendaftar nih. Beta unang bea. Kita non sadar nomor 4. Oh, non tolopat. Tata ada peta bukan akaning terputus yan itu nami. Marga 5 juta sa Sudirman teh. Do saya yakin HP dak sanga dope itu enak kaning memilih lagu ATK salam. Mungkin alas pas adong do nakin pesawat. Putus jaringan. Gabi. Do langsung tangkaton. Halo, Horas Dirantau. Halo. Horas itu. Horas. Marga hita itu. Marga Pasaribu. Pasaribu berarti martulang doa. Horas mah ditulakku marga Pasaribu. Sia dia hita tulang? Tulang. Mau di tinggal nani Pak Alat. Itu sata bijo pagi lengala itu jo volume na maliting di sonda ba. Abi itu? Enggak. Enggak. Oke, sia dia hita tulang? Tok dope. Di Palas. Tok dope itu. Sapala agak madau jo sawati ala itu ba. Oke, nunga be tulang. Jadi salam-salam tulang tu wisema? Tu akan waktu guna dong di Palas. Sangat matu tu. Akan godongan grup di Lapo Tua. Horas matu tu. Somo di dia teh.
So tunggu dot akan asing itu rutir itu. Minum tua sama ede. Ale kan do ede do, dan ngalain tua Permi tiga itu di do, mabuk. Mau ah? Permi itu do man. Permi itu do? Kadang Biasa soni do deh, memang ala biasa bata, do. rata-rata Ala do. bata ikon memang soni do isi do parpungan nate. Ya ada lagu-lagu itu. Lagu na, Oh, tapi iya, aro boleh, daftar boleh. na. Baik. Tar putus apa tar muse? putus muse. Sampai 2 kali ya teh. Aha. Do Dan sangat dan memutar sangat lagu dope teh. memutar lagu. Wala salam-salam dope. Tong mulu songo ni hita mama milit. Oke, kita mama milik langsung. Iya. Nomor 3 mau Surprise betul doon. Iya. Tanpa buahon nomor 3, ale langsung mon sian. Tabereng mate. Aha. Do. Kita saluh nah. Ido, imalakin lagu karo teh. Spesial Nah, sia dipanggil kita do. ate. Aha, dipanggil Ai, do. do. Ito marga tarigan nakin. Nang Nga peso terhibur. saut. Masa Marmasak sadiri. diri Ngabe. ngata ganti be. Mhm. Nang peso sarupa laguna. Iya. Do pa jadi Nawangi senari. ya teh. Nana yang mamili lagu do neng marsalam-salam dong lo pe di 07 sada Oh, 04 nomor 04. tutu. Ah, Jadi, tari ngot mau mamai. kamu sih? Tari ngot tu namula tu tau do Oh. maksudku. Ang sabar be tari ngoton. Do puang. Api nang sabar be, api nang sabar beda bakat. Mungkin nga dong mungkin sebagian naung mabenaha kan mulak, ben naung- kabang loyang ini maju. udah bang, sampai kabang loyang. Iya, alana ida Ikon- ciri khas mulu di hitaan. Do. Ale mulu di kota onu bereng jarang do daputi. jarang dapet nih. Dang betul Hmm. apa tuh udah bah. Apa mau lu Malas ibet kah? ujui. Ni haram adungan ni bahkan. Sadara tuh jabu. Sadara tuh jabu na marsuk tuh jamu na soni kan. Iba marsuk na suruh ni ba meba dok marpanen. Do. Marpanen rapak marpanen ah do gornita he. Molo di Marhara sana, do? Marhara. Marhara, Marhara, ido kan. Ido tong. Ay perlu saya ngotot deba aka tiki dihutai bate. Iya, dong boleh lupa kenangan manis aka memori orang butuh lupa hon deba. Alana tiki molorak marsoban nina songon lagu perong kan. Aduh. Bapak marsoban. Anggo hamian rapa do rapa anak boru. Oh, Dang adong marokka dung matu ala rapa anak boru do kan. Atong nang olo biya marok mantu orang ide ono kue. Itu dah. Dah Tiki enak salah ni poso, lagu ida ba. Alana lagu kan Salah penciptanya ini muan ya. daung Daung dah tong. ba kono ba atong. Alana dah lagu kan dong dari kisah Nyata. orang Mhm. ido adong sian Pengalaman di. pengalaman. Aka nauli do sudi. Ido. Ido mau boy menciptakan aka nauli do saluhut ne. Sayang gia mah hitamu setong boy menciptakan nate. Ago. Ido adong menciptakan pola. kebaikan ido tong maksud tuh. Alana Gudang besi cipta honon, nang tanggung-tanggung. Kebaikan, ini nomor sada. Manang bape kehidupan ikon nomor sada kebaikan duta ciptawan. Kalian mau ngarung kebaikan, lak bape neng. Ngadinggan be, mulu nga baik ngadinggan be kan? Mulu ngadinggan ngatur be sudah. Oke tuh salut aka Bang Sobatak. Tar lu mau bina di Pekanbaru. Ido teh di Riau modokono nate khususna. Naneng martelepon di Horas di Rantau langsung di 07 sada 04 0634. Ido. Udang lupa teh dia Facebook Horas di Rantau. Ido. @Horas di Rantau RTV. RTV Ido. Jadi godang mangido lagu sian Facebook Horas di Rantau. Tangyang idei nangin na ape bornginon dang adong di daftar pilihan minggu naneng roh minggu naneng roh teh sabar tuh aka salut aka Bang Sobatak nama mangido lagu. Boy memang molo neng merequest lagu sian Facebook. Iya. Boy langsung disulhon asa boy tapangido teh tar request langsung tuh studio. Jadi boy taputarhon pada saat acara on air. Nakindung hubereng kan di daftar pilihan lagu dang adong tangyang ni Dainang. Neng dunia naon na mangedehon ale musik pedang adong. Alasan. Ale nak kaning nang ido ko kakak tiki sorowau. Bono kuya do balangay do sedok goreng. Ago. Nang ko palay pudi au mar musik kan. Nilotakan ningon. Nilotakan manya tu kasa pudi. Jadi do ba. Tu salut akan itu tate aka parmanduma bunya masuk dari nang rote. Asa marede juta sali-sali. Nga masih holda baroha rak marede dot aka itu tate. Edo. Tung pedang mungkin adong aka musik na asin promosi di acara Horas di Rantau boy. Langsung dihubungi Palagi satu kinai kan bona tahun nama menang neng promosion musik na boy promosion dotong. musik na nang diliput boy do teka. Edo. Langsung Halo, ketangkap. Horas di Rantau. Halo. Halo. Horas itu. Halo. Halo, ngau begi hami Horas beto. itu? Begi hala itu do hami.
merequest lagu. Neng mga request lagu. Salam-salam na parjolo itu tuise do. Unang Joso ni suku dope. Oh lo. Songon upasa ini na kan. Jolo ni Tini sanggar. Bayi nururuan nina. Tolu hali putus. Jolo sinukum marga asa binoto partuturan. Berarti Iya, dangolo itu ani di sukun marga. Mungkin dang itu ani daba. Mungkin Mai. terputus Jaringan. salah nih jaringan. Ido kan. Mana nga HP alasan nate? Dicoba mamuse. Dicoba mamuse di 07 sada. Onom 4 onom 34. Ido. Jadi au sotik bah songona Mai. madong aka Per telepon. partelepon pemirsa teh. Mai. Au neng marsam salam maju deh bah. Boy, bahin mak. Ido neng marsam salam maju atu mak tuaku na di Muara Fajar ate. Adong muse langsung. Tak Langsung, apa Ma. mak. Halo, Horas di Rantau. Halo, Horas kak. Ora, Oh, boru ahita kak. Bor Siboro, Kak. Boru? Siboro. Oh, si Boro. Boru si Si Boro. Molo boru si Boro on masuk tua hadok kak. Purba, Semamora. Si Mamora. Oh, Martante iya, iya. mau. Umaku manalu. Ido teh. Oh, iya, Berarti molotong nomor kakak teh. Ayo kan. Ala nomor aku pasar ribu. Di dia Request tingkatan. lagu yuk, Kak. Salam-salam. Oke, Bain, salam-salam Mak. ya kak. Salam-salam sama suami tercinta yang lagi kerja. Oh, sahak matutu. Isi muse. Salam sama keluarga di Kandis, Aha. Sahak matutu. kakak, mertua. Mhm. Salamlah buat anak rantau di Pekanbaru. Horas matutu Oke. sahak matu akak Adang parato. dope? Udah, Kak. Oh. Jadi sonari langsung memilih lagu nama kakak. Oh, lo, Kak. Oke, ta tampil ho mate pilihan lagu ta tu kakak ta boru si Boro. Jadi di son nggak dong diputar. Sayang disayang. Do. Gabe malos, song naso diputar do benak kira teh. Nah dia do. Nomor tolu, Kak. Nomor tolu. tolu. Hmm. Dia tahe. Kayang-kayang. Ay nung nganakin ipe na ipe yang diputari Oh, tante. Lagu Oh, karo. nomor sada, Kak, sada. Nomor sada teh. Oke. Oh, dang songono dotan Ay, nomor do. ala nanti kita sotik nai nama nomor Jadi 5 nomor nama lima selagu nama. penutup andon. Ima teh. Oke. Ang pola mardandi tante kan? Ali abal di hati di dia udah tahe tinggal ala tante. Kami di Garuda Sakti, Kak. Oh Garuda Sakti. Berarti Jono tu sona teh. Jono tuh son. Janok roha mu tujuh bunami. Kakak ada rotu simang nah hami rotu Ate sana. mabukak kita. Boy na kakak. Ko bangloyang. Oh, ngarung kabang loyang kak. Ago. Makana roha mo si mabeka bangloyak kita. Berarti mapay dope Mapay, kak. dope, Atong ah. jolo masak maka asa rohami. Molo nga masak pa buat tante, rope hami. Oke. Songoni matetan melate dah. Oke, Horas hora. ada kak dah. Horas. Bursi Boro, Oh, dope. siang Garuda Sakti. Do. Napar jolo panel foto doh na terakhir Mhm. sampai selesai saya temar salam. Iya. Doh memilih lagu teh. Makin Iya, kan? rata-rata gota apa teh? Gotap di tengah dalan. Alis Asal songon mau nang holong naik manoton Horas di Rantau gotap di tengah dalan. Pasti dah. Ay, Alana saya do. dipai madu teruskan acara Horas di Rantau. Tutu dari bah. Alana bulan juta menjadi salam salah punak kaninga teh. Bayan tuh saya mesti. Do tuma aku naik Muara Fajar, opu kuna di Minas, terutama adekku yang lagi manoton teh, Esra situ mau orang, Mhm. Bang Andres situ mau orang, dong sakarejo masaluhna sude. Ido selamat Natal matu kita saluhna. Dan menyambut tahun Dan baru. menyambut tahun baru. Saya horas-horas mahita dia akan neng mulak saya hipas-hipas. Ah. Do saya unang adong aka penderitaan teh. Tar lu mau bidompek na teh. Anggoy nak Saya hafal-hafal mah asa sau nang mula tuh hutai. Do molo Molo mula mu saya tu sonan non nung tipis tang pala bohai. Dah tong da ba. Molo atu Ba, sam May. mulak ikut tipis do mulak hafal. Bahasa Bahasa terbalik. nongkrong Ala na molo mulak ka mangalak balajo do. Gak bitatan don rohani itu ani. Dah ba aja sa takasya detong di bawah tu da ba. Molo boras wajib, pasti mau buat boras kan. Boras baru tu da ba. Langsung mas sayang. Aha. Oke, langsung kita tampilkan ya. Ini dia Nomor sayang. 5. Sayang. Oke, sayang disayang. Songo tik kita di Bagasan Boronginon sangat disayangkan ya teh. Alana Ngasa di ikon. penghujung acara. Do. Oke. Alay pos rohamuna damang nang dainang ate pemirsa ta na di Jabu. Pajupang dope kita di minggu depan dan di Iyo. waktu yang sama teh. Aha. Do. Sebelum Jadi, mulai kita jadi songono majo persembahan Horas di Rantau di Bagasan Ay, Boronginon. mau lihat matu salut aka penelpon naung mar telepon nakaning Mhm. tu akana soboy masuk dope dicoba musai minggu depan ate. Ido, aka Ay, haurangon do. mungkin
lain di pabenon manang pangalaho. Pakatayon. Pakatayon di pambuanon nami di horas dirantau di bagasan Boronginon bami nang Denggang dengga kita marsya juan alana kami holan neng menghibur aka damang dainang pemirsa na di Jabu. Oke, mewakili kru na bertugas mate au di bagasan Boronginon Aida Huta Barat dan saya Endang Marlina Boru Siregar. Mondok mulai tema dita saluhna jalapa Jepang mahita musi hari Selasa naneng roh. Jadi horas mahita saluhna. Horas songon hatani upas ado konokku. Baen ma. Songgok mainna aporik songgok tuseng. Borhat majolo hami saunaring rope hami museng. Hemat itu horas mahita salutna. Horas.